bavuga ko kwisanzura ari nk'umwuka duhumeka, ntushobora kumenya agaciro kabyo kugeza igihe ugiriye mu munyururu. Kaza neza muri uyu mwanya wo tugiye kwinjira mu mibabaro y'umwijima w'inkutenye, aho izuba rirashe ritanga umucyo ariko ntiritanga icyizere. Gereza si inzu gusa ifunga umubiri, ni imashini izirana n'ubwisanzure ikagusigira igikomere kidakira ku mutima. Nta hantu amasaha yicuma nk'imyaka, maze siranse yayo ikakubwira amagambo arura kurusha umuriro. Hano icyaha kirahanwa, ariko akenshi n'ubuzima bukabigenderamo, agahinduka igicucu cy'uwigeze kuba we. Ese niki kibi inyuma y'ayo mapingu? Kuki gereza ari rwo rupfu rubanza gufata roho mbere y'uko rufata umubiri? Gereza si inkuta gusa n'imiryango ifunze, ni ubuzima bw'abantu buhagarara, ni inzozi zipfa zitabonye amahirwe, ni amarira atagaragara ku maso ya bose. Bamwe bagiye bazira amakosa bakoze, abandi bakahagera ubuzima bubashyize mu nzira zitari nziza. Hari gereza, ariko hari n'izindi gereza zitandukanye cyane n'izo umenyereye, aho umuntu atajya gufungwa gusa, ahubwo ajya kubaho ubuzima bukomeye kurusha ko wabitekereza, aho uburenganzira bw'ibanze bushobora kubura, aho ubuzima bwa buri muntu buba ari urugamba. Uyu munsi tugiye kureba kuri gereza 5 zo ku isi, aho kuzibamo ari urupfu. Igitangaje no kuri busangemo n'izo mu Rwanda. Tubane kuri MUGRWANDA mu nkuru zicukumbuye kuwa kane no ku cyumweru, kandi subscribe tujye tubana buri munsi. Ikaze. Iya mbere tugiye guheraho yitwa Adex Florence. Ku tariki ya 22 Ukwakira 1983, abagororwa babiri, uwitwa Thomas Sylvester na Clayton Fontaine, bari abanyamuryango b'itsinda ryitwa Aryan Brotherhood, bishe abacungagereza babiri aribo Mary Kratz na Robert Hoffman, babateye ibyuma muri gereza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Marion, United States Penitentiary Marion. Mu masaha make, umuyobozi w'ikigo gishinzwe amagereza muri Amerika, Federal Bureau of Prisons, Norman Clarkson, yahise atanga igitekerezo cyo kubaka indi gereza idasanzwe yagenewe gutandukanya abagororwa b'abanyabyaha bakomeye cyane n'abandi basanzwe. Bari bagamije umutekano n'ituze. Ku buyobozi bw'gereza ya USP Marion yarafunzwe burundu permanent lockdown mu gihe cy'imyaka 23. Ibu urugero rwifashishijwe mu kubaka gereza ya ADX ikorwa mu buryo bwo kugenzura budasanzwe, Control Unit Prison. Clarkson yizeraga ko iyo gereza yagombaga gufungirwamo abagizi ba nabi bafite ubushake bwo kwica abacungagereza cyangwa abandi bagororwa kugira ngo bahabwe igihano cy'urupfu. Yavugaga ko nubwo ayo mabwiriza akakaye cyane, aribwo buryo bwonyine bwo guhangana n'abantu badafite n'agata agaciro baho ubuzima bw'abantu. Gereza ya Florence, Adex Florence, yafunguwe ku itariki ya 10 Mutarama 1995. Gereza ya ADX Florence ni ikigo kinini gifite ubuso bwa hegitari 15 cyangwa se ari 37, giherereye mu gace katabarizwa mu mujyi ariko gafite address ya Florence muri leta ya Colorado. Iyi gereza iri mu gice kinini cyitwa Federal Correction Complex Florida FCC Florence, kigizwe n'amagereza menshi. Igice kinini cy'iyi gereza kiri hejuru y'ubutaka, usibye inzira iri munsi y'ubutaka ihuza aho bafungira cell blocks naho bakirira abantu lobby. Buri cyumba cy'umufungwa kirimo ameza, intebe nto n'igitanda, byose bikozwe muri sima ikomeye cyane. Harimo n'ubwiherero bwikoresha bugahagarara gukora iyo bufunze. Ubwogero bukoresha igihe gito cyane, timer. Ibyumba kandi bifite indorerwamo z'icyuma zikomeye zifashwe ku rukuta. Amatara ashobora kuzima cyangwa kugabanywa n'umufungwa ubwe. Radio ndetse na televiziyo bihabwa abafungwa bagaragaje imyitwarire myiza. Kugeza mu mwaka wa 2018, televiziyo zagaragazaga ibiganiro byategurwaga n'iyo gereza, nk'amatangazo n'amasomo, amakuru atandukanye n'imyidagaduro ndetse na filime. Amadirishya y'ibyumba ni mato cyane, santimetero 10 kuri metero 1.2, kandi yateguye ku buryo umufungwa atamenye neza muri gereza ngo ari hehe. Umufungwa abasha kubona gusa igice cy'ikirere n'inzu hejuru, bigatuma gutegura gutoroka biba hafi kudashoboka. Imyitozo bayikorera mu rwobo rwa sima rusa n'ikidendezi cy'amazi cyumye, narwo rwateguye ku buryo batamenya aho bari. Urwo rwobo rufite umwanya uhagije gusa wo gutuma umufungwa atera intambwe 10 gusa. Abacungagereza batanga amafunguro bayashyira mu byumba by'abafungwa, ariko abafungwa bazanywe bavuye mu zindi gereza bashobora kwemererwa gufatira amafunguro hamwe n'abandi mu cyumba rusange. Iyi gereza ifungiyemo Zakaria Musawi, umuturage w'Ubufaransa wakoranaga n'umutwe wa Al-Qaeda. Yemeye icyaha muri 2005 cyo kugira uruhare mu gutegura iterabwoba. Yagize uruhare mu itegurwa ry'ibitero byo kuwa 11 Nzeri, aho yafashije abari bagiye kubikora kubona amasomo yo gutwara indege, amafaranga n'ibikoresho, ari kurangiza ibihano by'igifungo cya burundu 6 bikurikiranye. Gereza kandi ifungiyemo undi mugabo ruharwa Rems Youssef, yahamijwe mu 1994 ibyaha byo gutegura iterabwoba n'ibindi byaha bijyanye n'igitero cyabereye ku nyubako ya World Trade Center mu 1993, cyahitanye abantu 6 kandi kigakomeretsa abarenga 1000. Youssef kandi yahamijwe muri 1996 tegura umugambi wa projet Bojinka, akaba katuye burundu n'abandi udatekereza ko babaho niho bafungiye muri ADX Florence. Ku mwanya wa kabiri turasanga Black Dolphin Prison, ikigo cya leta ya Fede muri Russia, giherereye mu ntara ya Orenburg, kizwi cyane nka gereza ya Black Dolphin.
Iyi gereza iherereye mu ntara ya Orenburg hafi y'umupaka wa Kazakhstan, ni imwe mu magereza ya kera cyane kandi akaze. Iyi gereza ifungirwamo abantu bagera kuri 700 bafite ibyaha bikomeye cyane muri Russia, birimo abashuka abana, abicanyi, abategura iterabwoba, abarya abantu ndetse n'abicanyi bahoraho serial killers. Abafungwa bafungirwa muri cells zihariye zikoze muri kushe 3 z'ibyuma. Buri munsi iminota 90 bayimara mu kazu kanini k'imyitozo. Muri icyo gihe cells zabo ziragenzurwa kugira ngo harebwe nta bicuruzwa cyangwa ibintu bitemewe n'amategeko bibonekamo. Abafungwa banagenzurwa amasaha 24 ku munsi kandi bagomba guhagarara, ntabwo bemerewe kuruhuka cyangwa kwicara ku buriri kuva bakibyuka kugera igihe cyo kuryama, amasaha 16. Iyo abapolisi batanga amabwiriza, abafungwa bagomba gusubiza bati yego chef. Buri minota 15 umupolisi aragenda akagenzura ko abafungwa muri Black Dolphin bubahiriza amategeko. Abafungwa batunganya isuku kane ku munsi kandi bemerewe gusa gusoma ibitabo, ibinyamakuru cyangwa kumva radio gusa. Abapolisi bashyira udutambaro ku bafungwa bashya kugira ngo batareba neza gereza cyangwa gutegura uburyo bwo guhunga. Abapolisi bo muri Black Dolphin bafite uburyo bwihariye bwo gutwara abafungwa. Abafungwa bagumishwa bunamye, umupolisi afata amaboko yabo afunze inyuma y'umugongo. Uburyo bwo gutwara abafungwa butuma abapolisi babasha kugira igenzura ryuzuye kandi abafungwa bakaba batabona ibibakikije. Iyi gereza ifungiwemo Stanislav Beruskov uvutse mu 1967, ni umuserial killer. Viktor Borkovich ni umuserial killer akaba n'umurapiste. Gereza ya gatatu tugiye kugarukaho yitwa HM Prison Belmarsh. Gereza ya His Majesty Prison Belmarsh ni gereza yo mu cyiciro cya mbere igenewe abagabo iherereye Thamesmead mu majyepfo y'umujyi wa Londres, Ubwongereza. Gereza Belmarsh iyoborwa na His Majesty Prison Services kandi iherereye hafi ya HMP ISIS na HMP Thameside. Iyi gereza ikoreshwa mu gufungirwamo abafungwa bafite izina rikomeye cyane cyane abarebwa n'umutekano w'igihugu. Mu kibanza cya gereza harimo High Security Unit HCU igizwe n'utuzu 48 tw'abafungwa umwe kuri umwe. Belmarsh izwi ku izina rya Belmarsh kubera imibare myinshi y'ihohoterwa rishingiye ku mibiri n'imikoreshereze y'ububasha ryagaragajwe n'abafungwa bayo. Harimo n'umunyapolitiki wahozeho Jeffrey Archer ushyizeho iri zina, akaba yari afunzwe imyaka 2 ndetse bikanavugwa n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Gereza ya Belmarsh yubatse ku gice cyo mu burasirazuba cyahoze ari Royal Arsenal i Woolwich kandi yatangiye gukora ku itariki 2 Mata 1991. Iherereye hafi ya Woolwich Crown Courts. Mu 1991 umujura witwa Ronnie Field wari inshuti y'umuyobozi w'imitwe y'ibiyobyabwenge yo muri London, Joy Pyle, niwe muntu wa mbere wafungiwe muri High Security Unit ya Belmarsh. Akurikirwa vuba n'abanyamuryango b'itsinda rya ALF, itsinda ry'abanyaturukiya bo mu majyepfo ya Londres, hamwe n'abahamijwe kuba baragize uruhare mu gutwara diyama z'agaciro ka miliyoni z'amayeri 10 ku kibuga cy'indege cya Heathrow hagati ya 2001 na 2002. Gereza ya Belmarsh yakoreshejwe mu gufunga abantu batari bafite ibyaha byemejwe cyangwa badafite urubanza igihe kirekire, bituma gereza yitwa Guantanamo Bay y'Abongereza. Iyi gereza ikunze gukoreshwa mu gufungiramo abantu bafite ibyaha bijyanye n'iterabwoba. Mu kwezi kwa Nzeri 2006 abafungwa 51 bari bafunzwe muri iyi gereza kubera ibyo byaha. Muri 2009 ubushakashatsi bwakozwe ku butaka bwa gereza habonetse inzira y'ibiti imaze imyaka 6000, ikaba ariyo ya kabiri ishaje cyane mu birwa by'Ubwongereza nyuma ya Sweet Truck hafi ya Glastonbury. Mu Gushyingo 2009 raporo y'igenzura yatanzwe na Chief Inspector of Prisons yagaragaje ko imbaraga zikoreshwa mu kugenzura abafungwa ari nyinshi cyane. Iyo raporo kandi yagaragaje ko umubare munini w'abafungwa bavuze ko bahanwe cyangwa bateye ubwoba n'abakozi. Jane Lewis ubwo yashyirwaga mu buyobozi yabaye umuyobozi w'igitsina gore w'umwirabura wa mbere wa gereza mu Bwongereza. Belmarsh ni gereza yo mu cyiciro cya mbere ifungirwamo abafungwa baturutse muri England na Wales yose. Ifungirwamo kandi abafungwa bo mu byiciro bitandukanye cyane abaturutse mu rukiko rw'ikirenga Old Bailey no mu rukiko rw'abacamanza bato Magistrate Courts rwo mu majyepfo ya Londres. Cells z'abantu benshi zingana na 60% ndetse na cells y'umuntu umwe ingana na 40%. Bivuze ko ari no cyane kuba wibana bingana no kubana n'abandi benshi. Abafungwa muri Belmarsh bafite amahirwe yo kubona uburezi ndetse n'imyitozo ngororamubiri gym. Abakozi b'imyitozo ngororamubiri bafitanye ubufatanye na Charlton Athletic FC mu gutanga amashuri yemewe na FA. Hari kandi gahunda yo kumviriza Rusena Scheme igenewe abafungwa bari mu kaga ko kwiyahura cyangwa kwiyangiza ndetse n'itsinda rishyigikira rikanatanga inama ku bijyanye n'itegeko ry'abimukira ku bafungwa baturutse mu mahanga. Ni gereza y'ikuzimu nta wifuza kwinjiramo uko yaba yarihebye kose. Mbere yuko tuvuga kuri gereza ya 4 kandi subscribe, like ndetse na comment, dukomeze tubane. Gereza ya 4 tugiye kugarukayo ntisanzwe. Iyo gereza yubatswe ahahoze isoko ry'amakara. Mbere yaho kuri umwanya kuri iyo nyubako yitwaga House of Health yubatswe ku mabwiriza y'umuyobozi Anne wa Australia. Nyuma mu 1651 yimurirwaho ubu hubatse ibitaro bya St Anne
Mu mwaka w'1899 nyuma yo gufunga no gusenya gereza ya Grand Loquette, abagororwa bayivuyemo bajyanywe muri gereza ya La Santé, bamwe bagategereza koherezwa muri gereza ya Saint Laurent, abandi bagategereza kwicwa. Mu ntangiriro gereza ya La Santé yari ifite cells 500, ariko mu 1900 ziriyongera zigera ku 1000. Buri seri yari ifite uburebure bwa metero 4, ubugari bwa metero 2 n'uburebure bw'igice cya metero 3. Gereza yose yashoboraga kwakira abagororwa bagera ku 2000, igabanyijemo ibice 14. Kubera ko mbere abantu biciwe ku muryango wa gereza ya Grand Loquette, hafashwe icyemezo cyo kubikora no kuri La Santé. Igikoresho cyo guca abantu imitwe cyashyizwe ku mfuruka y'umuhanda Rue de la Santé. Urubanza rwa mbere rwakorewe aho kandi rwari urwa mbere i Paris mu myaka 10, rwabaye kuwa 6 Kanama 1909, aho hiciwe George Duckman wari uhamijwe kwica umubyeyi we. Hafi y'abagororwa 40 bapfiriye muri iyo gereza. Ni naho habereye kimwe mu bihe bya nyuma byo kwica abantu mu ruhame mu Bufaransa. Kuwa 2 Kamena 1939 hiciwe Max Broch wari umujura n'umwicanyi w'abantu babiri. Nyuma y'iminsi 15 kuwa 17 Kamena, Eugene Weidman wahamijwe kwica abantu 6 yiciwe imbere ya gereza ya Versailles. Nyuma yaho kuwa 24 Kamena hafashwe icyemezo cyo guhagarika kwicira abantu mu ruhame. Iyi gereza ya La Santé ifatwa nk'imwe mu magereza ya mbere akaze kandi ateye ubwoba mu mateka y'Ubufaransa bitewe n'imiterere yayo. Imeze nk'igihome cy'umwijima hagati mu mujyi wa Paris. Kimwe mu bintu byayiranze n'ubucucike bukabije n'isuku nke. Yageze ku rwego rwo hejuru aho imfungwa z'abagabo mu byumba byuzuyemo imbeba n'udukoko, rimwe na rimwe imfungwa zikemererwa koga gusa 2 mu cyumweru. Ibi byatumaga ubuzima bw'imfungwa buba bubi cyane, haba ku mubiri ndetse n'inkingi y'isuku. Ibyo bikaba byaragiye bishyira hanze isura mbi y'ubuyobozi bwabo mu maso y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Uretse imiterere y'inyubako, Santé yamenyekanye cyane kubera ivangura n'itotezwa rishingiye ku nkomoko. Kugeza mu ntangiriro z'imyaka ya 2000, imfungwa zagabanywaga mu bice bitandukanye hashingiwe ku bihugu bakomokamo cyangwa amoko yabo, mu rwego rwo kwirinda imvururu hagati y'amatsinda. Ibi byatumaga habaho kwigunga gukabije ndetse n'amakimbirane ahoraho, bituma gereza itanga ishusho y'ahantu hadahisha icyubahiro umuntu, ahubwo ikaba ahantu hamusenyera mu mutwe bitewe n'akato gasa n'ako mu gihe cy'ubukoroni. Zimwe mu mfungwa zayo harimo Ivan Corona wishe Claudio Erignac, Maurice Chari wagerageje kudeta y'Ubufaransa ku bwa Charles de Gaulle, Antonio Ferrara, Jacques Fetch, Kabuga Felicien, financier wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga gereza ya Gitarama. Gereza ya Gitarama iherereye mu karere ka Muhanga, izwi mu mateka y'u Rwanda n'ay'isi yose nk'imwe mu magereza yigeze kuvugwaho uburyo bukaze bw'imibereho n'ubucucike bukabije. Iyi gereza yubatswe mu myaka y'1970, igenewe kwakira abagororwa bake bari hagati ya 400 na 600, ariko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yaje kwakira umubare w'abantu barenga kure ubushobozi bwayo, bituma bimwe mu magereza avugwa cyane ku rwego mpuzamahanga. Kimwe mu bintu byaranze gereza mu myaka ya 90 n'ubucucike bukabije bwatumaga imfungwa zibura aho zicara cyangwa ziryama. Raporo zitandukanye zerekana ko hari igihe yigeze kwakira abantu barenga 6,000, bituma abagororwa baramaraga amasaha menshi bahagaze kubera kubura umwanya. Ibi byabaviragamo benshi kurwara indwara z'ibyorezo, kubyimba amaguru, ndetse bamwe bakaba baratakazaga intoki cyangwa ibirenge kubera kubura amaraso atembera neza n'isuku nkeya cyane yaterwaga n'umubare munini w'abantu. Gereza ya Gitarama yagiye ivugururwa cyane mu myaka ya vuba kugira ngo yubahirize amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Leta y'u Rwanda yashyize ingamba zo kugabanya abantu bayirimo, bamwe bimurirwa mu zindi gereza nka Muhanga cyangwa y'Imageragere zubatse mu buryo bugezweho. Nubwo amateka yayo ya kera ari mabi, ubu hashyizweho gahunda zo kwigisha abagororwa imyuga, kongera isuku n'ubuvuzi, hagamijwe ko gereza iba ahantu ho kugororerwa kuruta kuba ahantu ho guhanira gusa. Ni naha dushyiriye umusozo ku kiganiro cyacu. Mwakoze kubana natwe kuri MUGRWANDA. Imana ibarinde.